Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kurdu jindidin. Şimdi bir de takibi hala buradan, şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, rengi soğuru şureşin, sevdikün günadiyan medarişan, sevdikün günadiyan medarişan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kurdu jindidin. Şimdi bir de takibi hala buradan, şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, meryavukey müsrefin, din iman padiman her niştiman, din iman padiman kurdu Kurdistan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kurdu jindidin. Şimdi bir de takibi hala buradan, şimdi bir de takibi hala buradan. Lavi Kurtra, kuye serfi ve şiran, babı kuyne şirdekin taci cihan, babı kuyne şirdekin taci cihan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kurdu jindidin. Şimdi bir de takibi hala buradan, şimdi bir de takibi hala buradan. Kurdunun hep hazır-ı amadene, can feda ne can feda, her can feda, can feda ne can feda, her can feda. سلاوین زانیاری لوا تماشاوان بیف تیوی ریبر هبون بورای د برنامه زانیار دا بناو خو یکیتیا گشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتنا ودکن میوان خلقا مهیرو چالاکوان کردستانی کاواسمو چالاکوان کاواسمو د سال 1997 لباجار افرین روش آوای کردستان جدایک بویا و لپایتخت فنلنده دجی میوان ما مرووکی خودی هنره و لباته نخوشی اوی آگریدای بزوری خواندنه لپیش وی نبوره گر لی برواجی ویه که زارزاری کتابویه کی کو بخبته و چالاک به و ببه میناک جبلی خورا شیرت کاره لدبستان سرطایی لباجار هلنسیکی اندام پارتیا ناوندا فنلنده یا ساومن کوستکا اندام ریوبریا نافچه ناوندیا جوانانه آ هلنسیکی اندام دسته کوملیا فنلندیه یا خواندکارن پروفیسیونل اندام جوانن اروپایی یا فنلندیه اندام کی باندورکر و چالاکه دناوا تفگرا سندیکیان دا اندام و چالکوان دناوا سندیکین پیشسازی یا کارگزاری دا به زمان کردی عربی ترکی فنلندی هر وها انگلیزی دا آخوه تو بخیر هاتی هجا بریز کاواسمو همه جی پرسایه که دست پی بکن جمعه بحثا خباتا خواه بکن روشا خواندن و فکرنه لوالات کتوته دا دمینی بله دەستپێکی گەلک سلاوین گەرم ji Finlanda heta Kurdistanê seranserî Kurdistanê bi taybet silavên germ ji Finlanda heta Almanya ji bo cenabê te bi rastî mamoste rêber hebûn te canî ziman bi rastî gur hemî zehmetiyan jî dibe ku em Kurd bi demê re biçin bimeşin dibe ku em derdora xwe başnas bikin û gur wêna em her dem xwe perwerde bikin amade bikin ji bo pêşerojek ji bo pêşerojek ji bo welatê me ji bo gelê me gava ku Kurdik ciwanekî Kurd xebat neke nekeve nav gelên din bi taybet diaspora ne di nestînê çi sûda wî li welatê wî nebe hebûna wî ji bo çi ye hebûnek tenê bi hejmara Kurda zêde bike lê hebûnek bi baxwedî bandor em roja îro daxwaza me ew e ciwanên Kurd bi xwedî bandor bin çi li diaspora
وڵاتی گو ئەو لێ دمینە و وێ باندۆرا خۆل دیاسپۆرا بکارە بن بگینن کوردستانê bikare min alîkariya gelê xwe bikin em dibê ku em ji welatê xwe derketine lê qet û qet gelê me ne ji dilê me û ne ji bîra me derdikeve ez karim xwe bidim nasîn bi çend gotina ta anî zimanka Wasîma ji bajarê Efrînê 27 salî temenê min bi rastî gelek tişt wisa xewn hene xwastek hene armanc hene lê tiştekî Kurdan hene bi Kurdara bi gelek Kurdara dimîne tenîbûn بله tenîbûna got karekî dike di tena xwe destekê جوره یا به تنبونه چیه ماموسا یعنی اف تنبونه جی چه درته بنریناته جی درونی یک هستیار درته یان جی زحمت کبدو هفدو راستی مروفتین تی بێگومان ez dikarim bêjim bi yani tiştekî derûnî bi mer Kurdar heye ew ji tê wê yekê ku gava ku ew işkenceyên li ser me ev zordariya li ser gelê me li ser me Kurdan taybet dibê ku heta roja îro jî bi me re dijî em bê ku em ji xwe agadar bin bi me re dijî bi me re mezin dibe roj rojê ji me re dibe asteng li pîşa me ye lê em ê çawa wê astengê derbas bikin ew e ku em bikaribin herkes ji hêla xwe perwerde bike di çi beşê dibe bila bê û xwe berhev dibîne berhev diwerin gava ku بنریناته یعنی جهور را کرنا جهور را کرنا درونی تکچوی بریا پرورده بریا گش پیدانا مروویه تی درست کرن اف مبسطه تجیب اف مروف کاربه پیشگیری خوب بکه کاربه درونیا خو سراس بکه جبو خباتن بهتر چالاکتر و جبو کاربه مروفه کی به باندور بده جیفا کدن بله مامۆستا بێگومان دەرونی بنگەها مرۆڤە گاوە ku derûniya te ne baş be ne heşê te û ne laşê te baş e derûnî bingehek e lê dibe ku em di rojhilata navîn de em wekû gelên din jî me giringî nedaye derûniyê derûnî bi taybet li îro li dinyayê li seranserê dinyayê cûr bi cûrê xwe heye dibe ku kesên hene ویلیام جیمز هست دبیجه نهینه شادیه مروف جی درونی یک ساغلم درته دما درونیت راحت به ساغلم به تو شادی تو مروف کی شادی و شادی دریه خوش ترا ودکه بله هلبت بێگومان dijî xwe de ez li gel wê me تو تبلی پارتیه که فنلندی بویه چما تخواست تو ناوا وی پارتیه جی خواه بگرین و چاوانی خبات آریخسنی دنام با baş e ku mirov bêje çima mirov li diyasporan nikare tevî partiyên mîna Finlandî, Almanî, Fransî, Spanî partiyên ku welatê ku ew lê dimîne çima nikare beşdar be dibe ku car heye em Kurd em yekser rexnê li hev dikin tu beşdarî partiyekê bûye bî endamê partiyeke ne gur xwasteka daxwaza Kurdistanê ya jî Kurdan nas nake mafê Kurdan nas nake ne bi mafê Kurdara ye serxebûna Kurdistanê naxwaze çima ez ê wê bikim asteng û ez ê wê bikim gazina ji wê bikim çima ez ê xebat nekevin nav wana xwe bi wan bidim nasîn ez kî me ji ku derê têm welatê min çi ye dibe ku gelek Ewropî heta roja îro partiyên Ewropî çep heta rastî wan jî Kurd xweşiknas nekirine gelek çepê me yî Kurdan dibêjin çepê Ewropî çepên ku ji welatê diyaspola mafê Kurdan nas dikin bawer bek çepê Ewropîya jî Kurd nas nekirine çawa mafê Ukrayna nas kirine çawa mafê Filastîniyan nas kirine û we qasa jî mafê Kurdan nas nekirine lê ez dibînim çepê Ewropa tenê ji bo mafê xwe ji bo berciwandiya xwe tê xwe nêzîkî te dike تنه چپ لی همان دوزی خیلی بشی بله تنه چپ آلین چپ بناف کر باورم یعنی کسن دن یعنی مجبوری آلین چپ گر آلین دن جی هروها ده چارچوبه یا روش خاطر دیگر افتشتی که روایت نرینم
يعني بيجن د ناف فنلندا دا وقت نمونه نتاني كرد وداية ديجين هلبت نتاون دين ديجين لي او بارتي جبو يوالاتي دخابتون وتبديجارن يعني نجبو نتاون دين نرينا من دما تخواست تبلي بارتي كفلدي ببي آرمان جنتا بخد شبو آرمان جنتا دور آرمان جنتا نيزه قاريش مرا بيه كي بالفرهي شروع بكي من خواست از بیم وی یکیجی لی من خواست وسا وقت بیجن مجار بچکی فرفره بکم چما پارتیک ناوندی من شخورا هل بجارت دبیگو از وکو کسی که کم زیده اد خود دیوی ده هر دم دبینم د مجارین کردا داجی د ناوا پارتین کردا داجی هر دم لی چاره سری دگرم کسی گلو چاره سری بگره نکاره بچپار را بسکنه یاج براستین خور یاجی راستین فنلندیا را بسکنه جبرونا پارتیا گو از کتمه دبیگو 1023 مليار پیش وقت بیجن دنگدانین برلمان فنلندا یاجی ام بیجن هل بجارتنین برلمان مدمه بریاردا لی خواستا کامن گو از بب اندام پارتیک فنلندی جبو از خوبوان بدم ناس کرن الگل وان کار بکم ما في كردا بوان بدم ناس كرن كردا ناس بكن بدن دوستين كردا ده حضر ناس ده يكمين جار او بير ياج او خواستك بجنبون ده هشي مرة ده شو ده هاد ده بيرا مدابو هر ده بمرابو بطيبات قاوا جو إيريشين دولتا تركيا لسر روجافاي ولاد ويدمي از جلك جربهم ويدمجي مجلك دخواست كم نا بارتين اندامي بارتين فنلندي بطيبات باش جوانا اجبرجو بطيبات من جوانا هنا دمي مهنا حتى انا ما زنا ديش كاربكن ل ويدمي جو دوستو هوالين جو من وانا اذكرم بارتين مينا بارتين كس بشنيار كرن بارتين راست بشنيار كرن و بارتين وصا ام بيجن دجي بنابرا دجي مروفات يجي بيشنيار كرن لي جبو من او بو مراق چما كسك كرد خناز دكه دزانه لوي ولاتي كجان بارتيا دجاتيا ويدكه بارتي كوسا بيشنيارم بكي من دور از لخوفه گريام او دو خوازي وقت بيجن هزا كردا بلا بكي خوازي بالانس كي چيك دناوا بارتين فنلندي دا يعني كرد نبي اندامي يك بارتيه تاني كرد هزا خو بلا بكي بو بارتيا نابندي ده 1023 من ده بارتي سياستا وي حتى رادايكي لغور بيرو رامانا من امبيجن جيغو جيتم باجارغو جيتم باجاركي بحناري خو بزيتونين خو بچاين خو تناس كره يعني امبيجن بجود بطبيعتها خو بخوزايا خو تناس كره اب بارتياغو استدامجي بارتياك تشتيني سركه فيا كده يعني وقت بيجن چاندني انا الباجاروكا بيويس ناكي مرو ثاني وري باجارا بيجي يعني من خود دوي بارتي داديت ومن كردستان دكارم بيجم من كردستان د بارتي كوسا داديت و هيفيا من اول و بارتي كوسا د نام كردا ده به وجود كاري ما بتاني نهيلي بل ما مستعد وقت مروبه كي تدناف وي بارتيا تدناف وي ولاتي دجي نزكتيا امبيجن حكومتها فنلندي جدوزه كي مينا دوزا كرد تشاوايا وبتشرنجي يعني سياسات اخوا متخازن برياتا تيبغهن هزري وبوچونا سياسات فنلندي تدر مافي نتوندن بتايبات ين هاتن نشتجي ولات وان بونه او تشاوا وان دنيرن و امبيجن سياسات فنلندي جوار دربا بچرنگيه بله بيگمان بارتين چاوا بارتين دن فنلندي نه بارتين سرکل فنلندانه بارتين فرمینه
هەمی پارتی دکارم بێژم هەر کەس بەرجاندیە خۆی نەتەوی و بەرجاندیە وڵاتی خۆ دەگەرە هەلبەت لێ بێگومان پارتین هەنە مرۆڤەتیژی بە پێ ناکە مافی مرۆڤەتی بە پێ ناکە دکارم بێژم پارتیên گو هەری نزیک لە فنلندایە نزیکی کوردا çepê Finlandîne herî nizîkî Kurdan e lê ez dibînim tenê wek dibêjin ji bo bercawandiyên hevbeş nizîkî hebin lê ji bo mafê netewekê di nikarê netewekê bi çepava girêdê ji ber ku Kurdên Kurd li diaspora her dem jî bi salan Kurd li diaspora her dem bi çepava hatine girêdan lê li siyasetek nûjen ez bawer dikim dibe ku em Kurdan hin wan nêzî gelek partiyên din bikin alternatîfa ji xwe re bibînin dervayê çepa dervayê dostaniya çepa û bibînin kujan partî wek dibêjin mirovetî pêraye mafî mirovan aliyê te bixwe aliyê te çawa tu meydarê çepayî tu liberalizmî yani tu çi alî de xwe bêtir dibînî ez her dem xwe dinîvî de dibînim ez her dem xwe dinîvî de dibînim bêguman jî di mijarek wisa de jî partiya me di nîvî de ye siyaseta nîvî dimeşîne dikarim bêjim xeta siyemîn digere xeta siyemîn pêşkêş dike ne gulê digere pêşkêş dike çima min berî çend xuleka min got xwezî partî wisa nama Kurda de heba ew xewna min e ana partîk mîna partiya got ez têda me ne got ez endamê wê me mirovetiya wê na ji bo xizmeta gelê wê te bêtir hîşt em meraq bikin çi nava partiya da heye taybetiyê xwe heye ku nava partiyên din da nîne dikarim bêjim ez behsa partiya xwe bikim dibe ku ez gelek ser partiye dibiçim lê ez dixwazim xweşpartiyê veqetînim bêguman jî ez hemî tiştên partî jî te jî hinek zanyarî jî wergirin ne tenê binenîna tê kesayetî jî gutar bikin ez dibînim partiyên gava guwerin li gunda û li bajaroka û li gundekî ku 10 mal tê hebe hewl bide mafê wan bi dest bixe ne biçe bajarekî ku xelkê wê bajarî nîv milyonek e ya jî milyonek e mafê wan bixwaze îro rewşa me Kurda em her dem partiyê me berê xwe didê bajarên mezin berê xwe didê rêja mezin lê hejara her dem piştguh dike partiyên me bigiştî hejara dengê hejara bilind nake mafê hejara nas nake li gor partiyên me rojhilatnavînekî gelek car navên karkira navên demokrasiyê navên yekîtiyê xwe dikin rast e ne gor wê neke berbajiyê wê armanciyê dixebitin pratik pêwîst e belê ez behsa pratîkê dikim min di ew tişt di nava vê partiya got ez têda cî dikirim endamê me min ev tiştê de dît partiya navend partiya senter min ev partiya bêtir gotara xwe ber ve çi aliyetîne hemûn geltînê lê bêtir kesin hanî partîk seranserî welat seranserî welat ji serî de heta dawî yani serê Finlandiyê da heta dawiya Finlandiyê da mafê her kesî mîna pergalê partiya cemawarî ye mîna pergalê partiya cemawarî ye lê bêtir demokrasi na partîk bi demokrasiyê re û demokrasiyê jî dipejirîne gava got gel dengê xwe bide kê kî bi ser keve ser hemî wek dibêjin ew hestên binpêkirinê jî dipejirîne û bi dengekî bilind jî dibêje gel biryar dide em jî xwe vedikişîne ya jî em jî wê biryara ger rêzê jêr dikirin ez biryarek wisa ji bo partîkê partîk wisa biryarekê bide ez rêzek mezin jêr dikirim yani îro partiyê me vê dawê me başûrê welat dît partiyê me şerê hevde dikire sed mixabe yani ne dihatin ne digotin ma em çi bikin ji bo vî gelî em pirsgirêkê vî gelî çareser bikin bi hev re yani
چپ دبه راست دبه نیوی دبه ام به هفرا ورن پرسکریکی وی گلی چاره سر بکن پارتی ما مخابن هر کس سری دیلانه که گووند که دکشینه و دمجی دبا کو هناك نکار ولاتی آبا بکه هناك دبا کو شرا بيجن يعني ام بيجن افتشتاق لك روشك خزائيه يعني ابيجن زورانك هب قرتن هافي ناكوكي تایبەت دما هەلبژارتن anda herek bangek dizet xwaze xol ser yadin xweştir baştir bike yani bilkî hinek ji te re bêjin ev tiştîkelekî xwezayî ye yani tu tiştekî numuneyî digerî ku numunebûn nîne her derê di cîhanê de nîne divê çawa din bixînî wan çawa bersivê bidîye vê مامۆستا ez dibînim gava ku partîk wek dibêjin hêza xwe nas bike wê hêzê jî ji dest bide werê wê tiştê ku ji dest dayê jî rêzê jê ra bikire yani bi rastî jî yani tiştekî bes bar nakim partiyên me rojkê roja tê kevne wê astê bêguman jî li mîna welatê Finlanda di nava partiya da wek dibêjin nakûkî hene nehev nirîninin ev tişta heye lê hemî partiyên li vî welatî xizmeta gel welatan e lê partiyên me di xizmeta kê de ne xizmeta serkirdanan da yan di xizmeta rêbazên xwe de ne yan di xizmeta em karin bêjin wek dibêjin rêbaza partîtî ya jî em bêjin îdeolojî bîrdozî yani şaroja gelekî were bi tiştgûsa vegire vê pirsête yani wek em bêjin wek geştepirsînekê çêke kî tevlî wê nerîne dike divê partî pêtir gordoza millet çin lê gordoza xwe çin belê mamosta min anak silavan li mîvanê hazir bikin mîvanên ku me dişopînin niha em bên mamosta Abdulbaqî Hiseynî hevkarê me ew jî me dişopîne mamosta Nûreddîn Hiseynî silav ji bo te mamosta Mihemed Cum'an ew jî li gel me ew jî me dişopîne xêr hatî mamosta û helbet ew jî şopînerek din jî navê Gulistan Beşîr Resûl ew jî li gel me ye êwek baş rêje û bavê Mehmûd bê mamosta civata me li şûna gelek zehmet çawa partî cih digire yani di nav wa zehmetiyê de partî de çawa cihê xwe digire ji hinekî ji bo min sebaret min ew qas diyar bû bê ev pirsê bû mamosta dibêje Senter partî li Norwêcê ne gelekî serkeftî ye pirsek jî heye dibê gelo partiya Senter li Finlandaya çendî xurt e gayî besîleyekê bide ez karim bêjim ji dîroka Finlanda de heta roja îro xurt e û îro dibê ku îro ne di hikûmetê de be ne beşer hikûmetê be lê roj rojê zêdetir jî dibe dengê wê zêde dibe bêguman jî dengê wê her dem zêde bûye yani di dîroka Finlanda de heta roja îro berî ku Finlanda serxwebûna xwe bistîne 1907 ew partî 1906 heye ji wê çavê de ji wê çaxê de heta roja îro berda ji wê çaxê de belê dengê cûtkara dengê xwedî kesên ku xwedî erd kesên ku xwedî milk ji wê çaxê de heta roja îro mafê wan ji bo gundiyan xizmetgûzarî ji bo gundiya riya ava bikin ji bo gundiya nexweşxane ava bikin ji bo gundiya her tiştê bixtewarî ji wan re pêşkêş bikin yani partiyeke pêşesazî ye yani ji bo kar û xebatên heye beşkî wê karguzariyê de çalak e ne wisa nehatî naskirin mîna partiyên çep lê beşkî wê na xizmeta gel yani ji bo wê na ji bo endamê wan e endamê partiyên ê ku îro di berlemana Finlanda rûdine 5 roja li berlemana roja şemî yekşemê mala xwe rûnan e
لناف بله خود مامستا نویسکار محمود حسن برازی پرسه گشتد که موضوع به سلاو بوتا میوانه تا گلو و پارتیه خطا سیام جمع کردان ورگرتیه یا مجوان ورگرتیه انا ام قالك دوري هنا خطا سيام ما مستا خطا سيام اوروبيان وقت جو اوروبيين دي خطا سيام بيشكش دكن براتيكا ويجي هيا وكي بيجن سودا ويل قال هيا سودا ويل قال هيا لي خطا سيام درجلات نافيندا تاني زراره ويل قال هيا كارمي بيج خطا سيام دبيجو قالك كس دبيكي لي كده جي ديكي ليكا شرنا برا اوكرانيا و روسيا دا قال لك كاس دخوازن خطا سيام بيشكش بكن ل خطا سيام للسودي دقرن جبو قال السيفيل نمر جبو باجار ناين داغر كرن جبو باجار ناين طالان كرن او خطا سيام تاني جمع الولاتي ما تاني بومبا عطينا سرسري ما تاني قندي ما فالا دبي تاني قندي ما بومبا باران دبي باجار ما بومبا باران دبي خطا سيام قال كي دور هذا دبيجو ام جيم زيدا ام بري خو بدن سياستا تشوا دياسبورا اوروبي سياستا خو بريفا دبن لديرو كوان حتى رجع ايرو دبيجو ام جيم زيدا وان بيشكي ناس بكن حتى جو ام بكار بيجي خطا سيام شي خطا سيام نقول تنك وام بيجن خطا سيام تشد نافارو كويدا تشايا وري توي تاخ براتيكي سودي كي جي دبينا او خطا سيما از دبينم غافاغو سياسة مدار خدمت كاري قالي خوي اس كارم بالزماني قلبيشم عزبي قالي خوي غافاغو سياسة مدار نكاري عزبتي جبو قالي خو بكي بلا دستي خوش سياستي بشو سياسة مدار خدمت كاري قالي خوي عزب بگمانیاتا او رکیال جم سیاست مدار ما هنه کو دست جدوش سیاست بردن گرنو کاربن تشتکینو دا پیشکش دلك خمدين دبيجم مخابن بله مامستا محمد جماعة بیا خورت هجا روشا پارتین ما و رنگ کارو بارن وان و پروگرامن وان نوک هدن خورت هجا بیا خورت هجا اشترد بجه روشا پارتین ما و رنگ کارو بارن وان و پروگرامن وان نوک هدن قلت لك ما عفريني هاي دنجي دا فيش ظروف خوشم كافا قلت شي برده في الدولة قويتا وكيبي ديشن بارتيا ماجي تاني قوتننا as بقشتي دبيجم قوتن ل قوتنين وان و قوتنين زيادة خزمتي كيم بله نها تا عيني ام كاتنا في مجاري بريكواز في برسك جبو في مجاري محمد اكو تبي بيج بو بردوام بكي في مجاري اما از يقول برسش تبكم جدابونا كالن بيخستني تناورا بارتين ما و بارتين وان يعني افلندي بنرينا تاتشنا يعني تقاريش مرات ببينوس بيجي يعني اف ياك دو سي يعني تيجي يوسع قازن تيبكن تو وكي اندامكي جبو كردن لورد مينا تو چاوا دكاري سوده بديوان بله ما مستا ام دكارم بيجن چينا بگوت وره پارتين ما و پارتيك اوروبيرا يا فينيرا برانبر هبينا اف فرقاوي وقت بيجن عرض عزمانه بارتين ما عجبرتش بارتين ما تشتي بر ويدكن بيدسبلين ليه قابقوا بارتين ازنا بيجن بارتين فنلندي باشي واني جوانا بحسا بارتيناك باشي واني جواني واني يقو خو پرورده دكن جبو بالسبروجه ببن سياسة مدار ببن وزير ببن سركردا ببن سرك وزير او ريخستنا وان اي جواكي جبو جواكي و اي جيفينا بريفا بي براستيجي قالك فرقاوي هاي ام ملتكي ام جملتين رجلاتنا فينا ام قالي رجلاتنا فينا ام كرد قرم خونا ما قرمه دبي يقول چندی عمل سالان للدياسبورا بمنه هر دم خونها ما قرمه تشتي يقول خون قرمبون هر دم جي سري مروف دخي بلا دخي برسكريكا دبي يقول مروف بهشي خوا
bi ramanê xwe hezir bike. Raman bi kar بله bîne. Hişê بله xwe bi kar bîne. Hişmendiya xwe zêde bike. Gu heta bikare be zehmetî pirsgirêkên hene, astengên hene çareser bike. Gava gu hişmendiya te perwerda te nebe, bêguman jî tê di nav pirsgirêka da bijî. Heta sal. بله Em di nav ما pirsgirêka de dijîn. Em roja heta rojayî rojî me Kurdan me pirsgirêkên xwe nas nekirine. Em her dem jî jiyara dermanekî digerin. Dermanekî tenê wê êşî kêm bike. بله Ne wekû pênceşêrê wê talan bike. Wê ji binî de rake. Pêwistiya me ew e û em perwerdakê ser xwe danin, xwe perwerde bikin bi بله şîwazekî berfere. Ne ez bêjim ez wekû xwe çalakvan dibînim, siyasetmedar dibînim, ez bêjim beşê min tenê siyaset e. Bêguman siyaset berfere ye. Niha di بله rojhilata navî de mamoste dixwazim tişkî bêjim divê ku ji bo me Kurda siyaset tiştekî wisa bazirganî hatî naskirin. Wekû siyasetmedar, wekû bazirgan hatî راست naskirin. بله Lê li diaspora li welatê mîna Finland de siyaset beşê wê gelek berfere ye, gelek berfere ye. Yani siyaseta xwezayê heye, siyaseta xwezayê, siyaseta xwezayê, siyaseta penabera, siyaseta em bêjin aborî, bêguman siyaseta aborî li cem me jî nas kirî. Siyaseta elektrîkê. Siyaset ew e bê tiştê ku ez pê bawer dikim, siyaset ew e sîstemeke di civakê bi rêva bibe. Ne di civakê têxi xizmeta xwe û civakê wê wê siyasetê û civakê dagir bike. Ew e di wê civakê pêş bixe. Di nav civakê de tiştan biafirîne. بله Ez di wê bîr û bawerê de me siyaset sîstem e. Sîstem. û ew sîstem çawa tu motorekî tîne, maşînekî tîne, tu wê maşînê bi kar tîne, siyaset em karin bêjin muherrikê gelayê. Motorê بله gelayê. Motorê ku gel bi rêva bibe. Gava ku motorê me Kurda siyaseta me xerab be, bêguman jî gelê me bi rêva naçe. û em vê yekê berçav dibînin. Îro li rojhilata navî heta ku em xwedî vê siyasetê bin, bawer nakim mixabin dibêjim em tiştê ku em daxwaz dikin, xewna xwe, daxwaza xwe em bicî bînin. Dibê ku siyaseta xelat, siyaseta şaş tiştê ku heye jî em ji dest bidin. Ji ber ku me dostanî di gelê derdora çê nekiriye. Îro di بله rojhilata navîn de hemî dijminê me ne. Îro İsraîl xwanêzîkî me dike, em ji nav me derdikevin tijayetê İsraîl dikin. مخابن Ev derfetek e. بله Îro dijminê min hevalê min e. Dijmantiya min bi İsraîl re nîne. Dijmantiya min bi Tirka re ye. Dijmantiya min Farsa re ye. Vege behsa dijmantiyê bikim. Dijmantiya min bi Ereba re ye. Lê dijmantî jî her dem berdam nabe. راست Bercandî gava ku tên berev de dijmantî tulholdan disekine. Xwîn disekine. بله ما Lê مستعد بجير berûcandiya bidigerin. ما مستعد بجير قالوا چه پروژه‌ین نتویل جم خورت چالاک هنه داکو پارتیین سنتر بو کردان بکن یعنی هو تو تسریتا دا چر گره وقت اندامه که نوی پارتیه تو چه پروژه‌ای که جبو سود کردایان برجمادی کردای جی برچاو بکن چه جمته کاری بدی دمی Li پیش Finlanda yan بله ez behsa Kurdistan دناوی پارتیه جهت کد نوی پارتیه baş. جبو کردا چه بله. چه کاری بکی چه Dikarim bêjim em Kurd li Finlanda em ne dostê wê partiyê ne. Em Aha. Kurd ne dostê wan e. Em dengê xwe nadine. بله Em ê çawa bikin wan nêzî xwe bikin. Em nêzî wan bin. Neşaşe. Ku ew nêzî me bin, em nêzî wan bibin. Ji ber ku partiyên giştî partî li dengan digarin. Tiştên hebeş hebin. Em dengê xwe bidin wana, ew jî mafê me nas bikin. Gava ku hatin dengdana bikarin bi mafê me bigînin Berlemana Ewropa kêmanî. Bigînin em bêjin mînaka herî çûçik ez karim bêjim. بله Roja îro serokê nû yê Finlanda, serok kumarê Finlanda bawer dikim rêxistinek me Kurdî bi rêk û pêk hebe. Bi rêk û pêk. Karê
سپێرە هەپەیڤینێکی داخواز بکە مافی کوردی ji serî heta dawî bîne ziman û dikarê di gelek civînên navnetewî de bîne ziman. بله Ez kan mînakê ser vê bêjim dibe ku gelek ez vêyekê dûr bibînin. Filastîniya ev yeka kir û piştî wêna ev serok hat dibe ku çendî mijara Filastîniya ne di xizmeta filan de dabe disa jî her dem jî kêmanîn di nav civînên xwe de û di nav civînên navnetewî de jî behsa wê dikire. Kêmanîn dijî te nasekne. Ne hevalê te lê ne dijminê te. Lê wî nek dijmin ji xwe re. بله ما مامستا پرسک محمود حسن برازی هد بجه پرسک جمیوانه تا او دبیجه همو تکلین مال اوروپا بچپان وانه گلو ما راستان قد روژه که دست خود ریج مکرن با پرسکه پارتیین گلو ما خونزی که اوروپا وان دستلاتن او برجواندین دولتت پارزن آلیکاریا دجمنن مدکن گلو و چاوا آلیکاریا ما کردان بکن gelek me xwenizî wan kir me nas dikin me xwe wan da nas kirin na ez karim bêjim behsa çepên Finlanda me kir ez behsa rastên Finlanda bikim rastên Finlanda Kurdan nas nake netewa Kurd nas nake nizanîn Kurd li ku derê dijîn ew kêmasiyê me ne kêmasiyê û Kurd li vî welatê dimîne nas nake Kurd li ku derê dijî Kurdistanê erdnigariya Kurdistanê nas nake gava got behsa Kurdistan dikin divê got em warin behsa Sûrî Iraqê Tirkiye Îranê bikin ji wara û divê got em behsa Kurdistana Sûr ji wara bikin heta got em bêjin ev cê Kurda ye بله lê gava ku ez biçim jem partiyên rast ez xwe bidim nasîn tiştê xweş li Ewropa herî gerî kêfa min jê rotê gava ku dikes hev dibîn navê xwe dibêjin navê min kawa tu mamosta rêbar بله hev di nas kir lê em Kurd em diçin pê wan diçin me nas nakin dibe ku em karibin dostanîk demkî bara ava bikin em karin bêjin ne dostanî em karin bêjin têkilîn hebeş bercewendiyên demkî lê ne dostanî jî ji ber ku ez bar nakim çepê Ewropî dostê Kurdan e ez ne duwê bîr û bawerê ne du cihatî çepa dikim lê çep çi destê wan derdkeve roja îro من لوازم تگیشتیل اوروپا لوازم lawazin îro di berlemana Ewropa de çend kursiyê çepa hene çima ez ê xwe bi çepa vegirêdim çima ez ê derfeta bi rastara bidim bistînim ez ê li ser xwe wê sînorî danim ez ê wê rêkê ji xwe re sînorkî danim ku ez nikarim gel partiyên rast bidim bistînim ez behsa mafê netewekê dikim ez behsa mafê partiyekê nakim li Kurdistanê îro mafê netewê dilbel gel hema çepa jî rasta jî gel dijminê xwe jî tê bide bistîne îro çareseriya me Kurda ew e ku em bikaribin em û dijmin levdirînin ku em bikaribin ku em nikaribin wê demê em hewildana me ew e em Ewropiya bikin dostên xwe û Ewropiya wê serkêşiyê bikin bêguman jî Amerîkaya ev yeka kir Ewropiya jî heta radayekî kir lê îro gava ku tu dostekî Ewropî çêke dostê te bê dostê te wek dibêjin bi rastî dostê te bê بله ew dosta dikarê heta nav siyasetê de asta wê berz dibe karê mafê te bîne ziman lê me tenê wek dibêjin germbûna Kurdistanê me dayî çepa çep germin em ji wan germtir ne çep xerakirinê dikin em diçin ji wan xerabtir dikin ew yeka ez karim bêjim rêbaza serxebûna Kurdistanê riya serxebûna Kurdistanê dayî alîkî din îro Kurd li diaspora gelê Kurd netewa Kurd weku netewa qerecî bi çavkî kêm eger wan nas bikin dibêjin netewek li xerakirinê xerakirin Kurd bê Kurd li were بله زانی چاوا تا بیجم دماتین دبینون چاول بیرق مدکن به دور 25 بیرق هنه هر بیرقی که برنگ کینه دبیجن والله وانا قرچینه
ما يعني مخابن سردم ايرو سردم انا بله يعني مخابن يعني چاوە ئەم نکارن يعني لەسەر تشتێن جووچک لە هەف بکەن سەر خاڵین سەرەکە لەسەر تشتێن ئەساسی ئەم لە هەف بکەن ئەم ئیرۆ ئەم دەبێژن داخوازە مە کووردا ئەوە وڵاتێکی سەر بخۆ زمانێ مە مافێ مە سەرخەبوون سینۆرێ مە ئاڵا مە لەگەڵ ئەم چەندی بخۆڕە ڕاستە ئەس دەبینم ئەو دناوە مەدا تشتێک هەیە ئەرێ ئەمی وارم بەحسە بکەن لێ ئەزێ دژمانتیا مامۆستا ڕێبەر بکەم بەڵام مامۆستا ڕێبەر نەک ئەزێ بکەم دەکارم بێژن ناو کوردادا کین هەیە کین کورد لەسەر کینێ مەزم بووە کورد لەسەر پلنگبوونی مەزم بووە وەک دەبێژن بەعەربی دەمێتە نەمەڕ بله يعني بون بله يعني تيرو بالا خو بدي سياسة كورد نقول أفضل رخنا دك خوزي رخنا هبي أزر انا رخنا قبول ناكل شابدو حز ناكل دقي اصلا شاري شري هبكن حياتك صار دك أمي خزمات الدجمن بله الشاري قد دجمن بك أمي بكن تشاك الدجمن أم وقت بيجن بكارنين أمي تشاك خو اللي هم برا بكاربين ليه دروجة إيرودا أف شواز ند برجان دنا تاو ماده ام كافك بحثا نتوك كتك نتوك سربخوا آزاد سردست نقول نتوك منا ولاتين دن از ناخوازم كردستانك منا عربستان بي نقول از عربستان كيم دبينم لحتى روجا إيرو از بندست ماما قافقو از خدي ولاتك بمجي آزاديا من سرخبونا من هبي از ناخوازم جا عربستان كيم تربي بله هبدا از مامستا ناخوازم بيجي مامستا تبيني تبنرين مامستا محمود جمعاني دبيجي لسكندنافيان بارتيين سوسيال ديمقراطيا وين نيزي وان رو لوان خورترجي چپکرا يكا راست ها بيجي بيكون راست هناك المانيا يعني بيجي بله بارتيا جماوري بارتيين سوسيال او نها دزلاداريه يعني بيجن پارودکن هکاف لان بيجي مينا چپ تندرا و راست تندرا و وانا القرزي کنه وانا پبدرا بونه هبنده جبو بلكي رجيه كي خورتر باشتر دسوا كده لألمانيا اما انا جمل فنلندجي بارتيا سوسيال ديمقراط بارتيا هري زيده جناف قال جو ام بيجن دنگدان انا بجارتن چيبه اللي بجارتنا پیش وقت دنگي هري زيده او دستينه لي اف جار هي اف وقت بيتشافكانيه حتى رادايكي نتجي خدانا چما جبرگو السرانسري فنلنديا يعني بحمي فنلنديا را جوانا برسن ام بيجن 1000 كاسيتينا 10000 كاسيتينا لغور واندچن ميناك هري مزن غافا گودگوتن كامالا هاريس دبي ساروك امريكا قالك اوصا باوردك دركا ترامب يعني قالك جار چافكانين وقت بيجن بفيشي وازي نتجي خدانا برلمانا ماشا شاچي بوي هاوینه برلمان اوروبا دو امان د مانجیل فنلندا دگوتن پارتیا چپ کرسی کی جیب دست ناخه لسی کرسی بدست خست يعني از بینم بريار تاني قلدده دافا گو هی بجارتن چید بی دل قلد چه سر صندوقه دنگی خودده او دنگی گو تیدان بيگو مروف رئیس جربکه حرمت جربکه جبرگو دموکراسی دبی گواری پاراستن دموکراسی دبی گواری آواکرن پیش خستن دموکراسی نه او گوت تشتکی تتاخد جی که تبیج اف دموکراسی يعني دموکراسی بدميرة پیش تکبه بله تو نافر خستنك جوانا دا دخابتي دكاريش مرة بحثا از منا خال وربكي بيدويا خباتي واركن كود كبر سر مليتا وك اندام چيه براستی وكو اندامكي دي اكثر از اندامي بارتي ما بارتي ما بشكي وقت بيجن تكنيكاوي ريبابريه جوازيه خو لكل بارتي دن هنا از يكثر اندامي بارتي ما دور از اندامي بارتيا جوانا ما لي بارتي دن دا تبي اندامي جوانا تنابي اندامي بارتي از اندامي يكثر اندامي بارتي ما از بويا كيجي از دو باوردكم جي من ناف جوانا قالك نينا لاز باوردكم جي من ناف بارتي بخدای
يعني از gelek nêzî wek dibêjin siyaseta wan e. Lê di nav ciwana da wekû endamekî ji mafê wî heye hemî tiştî pêk bîne û bandora xwe jî bike û heta ku bixwaze ji derfeta wî hebe kare bibe serokê wan jî yani kare wan berheva jî be. Lê ew îro gava ku mirov diçe nav siyasetê da çûndina siyasetê çi bi merar heye ku tu dixwazî di nav siyaset de bicî bîne. Yani îro di nav ciwana da ew e ez dixwazim ciwana kîmasî herîkê kîmasiyên me ez bi ciwana bidim naskirin. Kurd kîne, Kurd ku derê ne, çi mafê Kurda ye, çi zûrdarî li ser Kurda hatî. Gava ku ez bikarim dostaniya ciwana bi dest bixim, ez bikaribim nav partiyê da bu re siyasetek baş bikim. بله هلبت Ji ber ku ez dizanim hevalê min e. Ez û wîna bi hevra me xwariye, me vexwarî, me xew girî. Nikarê li hember min, li hembera min bisekinî şerên bike ya jî dijayetî bisekinî. Dibe ku car hebe li gor te nemeşe. Lê nikarê bi yek dijminê te bê. Ez Evet. duê bîr û baweriyê de me di siyasetê de têkilî de ava kirin, ew têkilî bi yekê di duya naçin. Lê têkilî ne tenê çepa re, têkilî bi hemî partiya re. Cep, بله rast, radikal. Dibêjim radikal jî ez dibêjin disa radikal, divê ku gelek kes matmayî bimîne. Îro siyaseta Ewropa di destê radikala da ye. Gava ku em nikarime dengê xwe bigîn wan. Wê demê min zirarê jê bikin. Divê ku بله kesek ما بس تاتا چیه kesin کوی pêwîst e رو nava Kurda de hebe bikaribin li ser wêna li gor siyaseta wan biçin bên. تبحث فنلندا يديكي كو او سياسات دستي لو داري تش ام بين راس نيزكي بيتر تصويرات داري Partiya duyemîn di hikûmetê de partiya rasta tundora. تندراوا لنام سايا جي او جي بارتيا تندراوا او دست لا داري كي هولندا جي از بوارم او جي كي Ez bar dime di pêşerojê de jê wû li berdewam be. يعني وي رجايا بارتيا راس هر وهر بلنده Ne ez nabêjim bilind bê lê bi yani bi yekê di duya naçin. Yani îro gelê Ewropa bi giştî piştî ev şerê taybet şerê Ukrayna û Rusya dibe ku em Kurd em wisa bi şerekî normal em ew nekin. Em bişkû nekin ya jî em lê nenerin. Dibe ku em bu vî şerê ku ana çê dibe ev tiştên hevbeş ev bercawandî hevbeş dibe ku em bixwînin. Dibe ku em wan çina wek dibêjin bi çavekî cêwaz bi çavekî yani cêwaz lê binarin. Ne bi her du çavên ku em li tişta dinarin. Na taybetmendiyekê bidin wêne. Îro roja îro jerkî ev şerê Ukrayna û Rusya çêbûye ez bar dikim gelê Ewropa ciwanê wan bi taybet beş ciwana her diçin li ser rastava diçin. Îro ciwanên Ewropa bi giştî li ser rastava diçin. بله Jeme ê ku herî deng ciwan deng daye hemî rast e. Li Almanya ez bawer dikim heta radeyekî Musa Medya Finlandî behs kiribû. Li Almanya jî wisa, Polandê jî wisa, yani gelek welatê din jî wisa. Yani ez wê bîr bawer dikim Swêd jî heman demê. Ez wê bîr bawerê dime yani em ê bi rasta re bijîn. Yani rast ne kêlekek were û biçe. بله Na. Ji ber ku ev ezmûna krîza li Ewropa heye dêlê ku Ewropî bêje çima ez îro mecbûrim ez ji bo min ferz e ez arim tiştên biha bikirim. Ez çima biçim tiştên îro ku min 10 euro dikir ez barim 20 euro bikirim. Mîna. Yani ez bim jî ez ê wisa bifikirim. Ez ê wisa hizir bikim. Lê ew e dibe ku em wê yekî jî gazin hinek em nebêjin çima ev ciwan ev partî radibin. Dibe ku em binerin sedemê wan çi ne. Em li sedema bikirin. Em li ew ê nenerin, li encamê nenerin. Îro encamek heye. Lê sedem çi ye? Em her dem encama bi encama re dijîn. Em encama rixne dikin. Em li sedema nagerin. Wek dibêjin Arab dibêjin esbab. Yani wekî bêjin esbabê mişkîla. Yani em wan nagerin. Em tenê pirsgirêk me heye em bi wê pirsgirêkê re em gûrê diçin em wê pirsgirêkê tên pirsgirêkê çareserîş pirsgirêkê re
و پرسکریک و بی انجام ام تیدا دژی ام جوێرە دخوازن چارەسەریکێ ببینن یعنی وەک دەبێژن لاشێتە هەمی نەخۆشیە توژی وەرێ دەرزێکی لە خۆخێ و تو باوەڕ بکەی ئەو نەخۆشی تەرحە دەکەی باوەڕ دەکەم gelek mirov hene gavek û dermanê dibin tenê tişkî derûnî ye dibê ku bandora derman gelek ser laşî wî nebe yani gelek mînak hene lê wek dibêjin bawerî ye yani nexweşî bawerî ye û bextewarî ya jî tenduristî jî bawerî ye gavek ku ez bawer bim ez tendurist bim gavek ku ez bawer bim ez keskî hejar bim keskî wek dibêjin di nava nexweşiyê de bim ava tu çi bawer bike tu bi çera bimeşe tu wê bijî بله مامستا دکتور صلاح حدو تبینی اوا کالبوتنی خان بیساندی سدما تکلی نینی ین دنابرا کردان دا وندا کرنا کسایتا کرد و ششتنا میجی وان جالی داغرکرین کردستان باید میناک آجال نتوی ین کرد وک کو و بزنن کووی وان وک خاین بنابد کن تری کو ام دزانن دما نیچیرا هر جوره چوک و بلبلان دکه نیچیروان او جوره بکارتینه لی جبر شرع تایبت ایل دیجی کردان وان کرکو بیجن کو خاینه هر وها زیده دکه دبیجه سلاف بو و رزاکر کریبا بله سلاف بو تجی مامستا سلاف بو تمام مامستا تو به اکی رای مخابن ام زانی چواجم کردان مامستا کاوا ام گله کی زیره مامستا بدستوراته از هر دم دبیجم دجمن گاوا هات ولاتی ما عربی عربستانی دا بگر حتی فارسی نگو ج ام بیجن ج آسیا ناوین جوان ولاتنا هاتنه اف ترکین گو هاتن ولاتی ما داگر کرنه بله ج آسیا ناوین و در دوره هاتنه باور بک ارمان جوان هبو نه آخاتا داگر از بوی بیرو باوری دمه چاو از خانه از دکم آرمان نه آخاتا داگر کرنه دبین راحت دم مروف تمی هشمندی بگیری تو بخواه مالاتاب هشی می کردی داگر کری هشمندی ما کردی داگر کری از هر دم وی اکی دبیجم از بوی چاو از خو باورم از وی اکی باور دجمن آخا ما داگر نکری آخ تشتکه مروف کاره وگرینه لی هشمندی هشی کردی وری داگر به ایرو کسی که جوروجاوای ولات به جی کسی که اوروپا جی کسی که آلمان جی کسی که فنلندی را چی بیجه سوریم اف دجمن آخا تا داگر کر یعنی ام دبیجن لی نه آخ نای داگر کرم مروف تی داگر کرن هش تی داگر کرن لی آخ هر دو خود مینه چندی بومبا ورن سر آخه لسر چیان جی دبی گو چیان یعنی وکی بیشن جیوان خرابه دارن هن بشوته لی او جی نای داگر کرن دبی گو سیستمک کس گواره وی دمکی برای وابه لی جی گرینگتر هشمندیه هشی کردیه ایرو هشی کردی داگر کریه نه آقا کردستانی باور بکه کردستان رازگار کریه يعني قلت واري بحث آخي بكي جبرقو إيرو دجمن حتى سدان سالا سياسات أقول سر آغا كردستاني مش عندنا دخواستن وآخي داير بكر حتى روجا إيرو جي بسر نكاتنا آخا ما حتى روجا إيرو جي ناسنا ما خو باراس ديا ليه كردان ناسنا ما هشمندي نا باراس ديا ما ناسنا ما خو هشمندي دا جي دست دا قاوا قلت زاروكي خودش ند بستاني كي تركان يا عربا يا فارسا أو زاروك دبي غلامي وان يعني او زارك سبد تركب بها فارسم قالك نبيجي كما افزارك وسد بيجي يعني زاروك خود دي وانا جو شي وان داغرب شي وي داغربك شي وي زاروك داغربك ودمي از وكو كاسكي از يعني غازنا لوما جو زارك ناكم از دبيجم برسكريك او جو منكاري ببرسكريك را بدا بستاندا ايرو غابا جو زاروك از مجبور دمي زاروك بشين دبستاني عرب فارس تركان لكيماني اسكارم دمخو بدم ويزاروكي پرورده بكم اف زماني وانا قابل قلت شو دبستاني وانا تقارب بزماني وانا باخف لدمال خدا بزماني دايكي باخف بزماني زكماكي چند
جمالباتên Kurd çend dê bavê Kurd vê yekê dikin. Mîna herî mezin, mînaka herî mezin nel Kurdistanê. Kurdistan îvan dizanin Kurdistan bin bandora Türk û Faris û Araba da. Em zanin gelê me lû derê. Lê gelê me ê lû derê, ê gul Kurdistanê, em bêjin ciwanên gu ana digînin. Ez bar dikim hişmendiya wanî Kurdî, hişmendiya wanî Kurdî digê ji ciwanê me yê diaspora pêşketîtir e. Ji ber ku di rastiyê de ye. Em ne di rastiyê de an em diaspora em çendî bêje em zarokê xwe ser Kurdbûnê em mezin bikin. Ser Kurdbûn hezbûnê em mezin bikin. Lê wî zarokê qet jiyana xwe di Kurdistanê dîtî. û ne karê bibîne. Wê demê zarok digînê demekê, digînê astekê ez xwe dixwapînim. Ez li vî welatî dijîm finîme ez Almanîm. Mamosta ez mirovekî pijîşkê diranan e. Digot bavê min ew ve derê Xwedê daye Almanya. Digot bavê min dema ez bûme temenê min bû temenê zangoyê ez şandim Stenbolê ez wir bixwînim nel Almanya. Tevî ku bizanibû ku zangoyê Almanya her tim pêşeng e pêşketî ye. Mamosta destpêkê dengê te baş nehat te ku destpêk çawa bû? Belê mamosta ez kê vê mînakê bidim. Pijîşkekî dinanan. Xwe Tirk e. Dibêje bavê dema temenê min bû temenê çûna zanîngehê bavê min ez rêkir me Stenbolê. Got Stenbolê bixwîne û biqedîne zanîngeha xwe bawername wê derê wergire. û bir careke din sakarî bizvirî welatê Almanya. û bi rastî çû li Stenbolê xwand û bawername xwe li welatê xwe wergirt. Mînak jê nameyeke me giring et virda. Mînak ser girêdana mirovê Tirk bi axa xwe re. Yani tu kanha em bêjin vê yekê şîrove bikî ev têkiliyê xwe bi netewperestiyê jînîne. Ev netewperweriyê re heye. Heta çi radeye em karin mirovekî Kurd bi vî rengî vê hişmendiyê em karibin em karibin ava bikin. Gelo ev rêxistinên me yan ku meleyên me yan saziyên me li diaspora tiştekî bi vî rengî dixebitin ser avakirina nifşekî Kurdperwer dixebitin mamosta. Çi dikin? Nerîna te çawa mirov kariye rewşa wan derman bike yan çareseriyekî ji bo wan deyîne. Em wek nifşê ciwan. Em çawa karin vê kêşeyana li diaspora çareser bikin. Mamosta ez dibînim bi rastî jî ev nimûna ya mînaka Tirk bi rastî jî dibe ku ji Tirkî wisa hatibe lê ji bo me Kurda çi wata xwe ye? Îro ji bo me Kurda mînak wisa çi wata xwe ye? Bawer bike jem Kurdekî Kurdperwer jî. Ez bawer nakim watak zêde hebe. Yani Tirkekî gu dibîne xizmeteke ji bo welatê wî. Tiştê herî kêm karê bike kir. Welat parêzên me ji wan were xwestin daka em Kurdistanê. Ev ê gu niha li ser em bêjin sosyal mîdya gerin tevgerên civakî. Ji wan were xwestin derkevin xizmeta ne gu çekir rakin xizmeta welatê xwe bikin li Kurdistanê li welatê xwe. Demek nakin. Lê ji wan were xwestin bêguman ne gu xwasteke ferz dike biçin leşkeriyê bikin dikin. Lê leşkerî şeş heyva salekê dike. Amade ye biçî Kurdistanê şeş heyva xizmet bike bêgu tişkî bistîne. Na. Mamosta min sûzek daye xwe. Min sûzek daye. Ez xwazim bes me ji nav Kurda da çîkî wisa çiye bûye. Gelekan li vir Xwedê dan çûn nav tevlê rêxistinan bûn. Rêxistinên leşkerî jî bûn. Çêkî wisa heye. Hene negunîne hene. Lê ketine xizmeta civakê lê ketine xizmeta rêxistina. Mixabin rêxistina. Ez bixwe behsa wela dikim. Belê. Ez behsa wela dikim. Yani îro Kurdperwerbûn partî û rêxistin û ev sazî û destgeh tenê rêbazeke û tu wê bike. Lê ez wextî ku hişmen diriya wan re xizmetê bikim. Rêxistinana mamosta. Rêxistinana ne ber kundiranin. Helbet karekî wan heye. Min hemû tiştê wan xerabin. Em jî wil wan zêwirê nekin. Em nebêjin wa ev rêxistin dîroka wan heye, karê wan e. Tiştên
ارینی و نینی هەیە هەلبەت مامۆستا دەخوازم تشتێک بڕ زەڵا بکەم ئەم توخواری نەدژمە ئەم نەکردبانە جیاتیە کەس ناکنا رەخناوان بکرا دەمە تەنێت نا بێژی ئەم جیاتیە وان ناکەن توخواری ناکەن ئەو تەنێ رەخنا وان نێکردن بەڵێ ئەز وەک کەسێکی وەک کاواسیما ئەد بەڵێ. جیاتیا ڕێخستنی کوردان ناکەم لە ئەز وان ڕەخنە دەکەم چما مافێ منە بەڵێ تا ئیرۆ تبارك هابیت سەر پشتەخەوە هاتی مەدانێ گاوە بەڵێ. کوتوی تشتی پێکنی نە ئەز گازە ناشتا بکەم ئەز تا ڕەخنە بکەم مافێ بەڵێ. منی هەری کێمە وەکو وڵات پارێزێکی وەکو کورتپەروەرێکی ئەس تا ڕەخنە بکەم ئەگەر تا ڕەخنەی قبول ناکێ وێ دەمێت ناتی خزمەتی بکە وێ دەمێت هاتی خوا نیشان بدێ خۆ بەڵێ. دیار بکە ئەزامە لە مەدانێمە هێزا من هەیە لێ ناوسای ئەس دەبینم خزمەت ji bo axê li Finlanda tiştek heye gelekî bala me kuşan dest pêke nam ji bo Kurdistan em dibin dayîk ne Kurdistan dayîk ji bo me Kurda gelo çima em nabên bav ji ber em naskin dayîk ew bîngehe na li Finlanda tiştek heye bala me kuşan bêguman em jî dibin zimanê dayîkê zimanê dayîkê bêguman û saatî nas kirim gelek zimanên da gelek zimanên dinyayê da lê ax ya ji welat bav li Finlanda zimanê dayîkê Finlanda welatê bav بله ev tişt bala min kişand yani bala min kişand wisa ez pê re çûm jî yani ez ketim nav de çima bav pişt e dibêjin dê her tişt e ziman bêguman zimanê me em dibêjin hebûna me lê pişta me nîne pişta me nîne me ziman kirî dayîk بله me ziman kirî welat wê demê me barek giran bavîtî ser بله me du bar bavêtine ser me heqê bav nedaye bi rastî jî mirov gavek û ji welatkî tê welatê bav welat neyê dê ax her dem bi bav ve gatî girêdan bav em bêjin bav ya jî mêr ya jî xurt her dem xizmeta axê dike jinê pirtir بله ji dîrokê de heta roja îro ji berê na bala min gelek şand ez pêva çûm yani wisa bi şêwazekî felsefî ez ketim nav da çima ez li pirsan digerîm lê ez dibêjim hîne jî ez negiştim û encama ez dixwazim dibê got ez hîne serrast bikim dibê got ez kurtayî bikaribim wek têbînî wekû bend bêjim ji bo kurdekî bêguman jî bend xweşin car heye lê ne her kesê got benda guhdar dike ya jî dixwîne dibê got tê bike بله ام هنگی وگر نیوان خواهم میزن تبینی آن چو گوتنه کوملیا نوروز مچوپینه دم باش مام دم باش وارا اندامین کوملای مامستا نویسکا ابراهیم یوسف اوجی مراینه ها مچوپینه ایوار باش مامستا êvar baş کرداخی نت سرکفتن هر دمی جوارا هیوی دکم علی مسلم شب باش ورا و همیتا بون شبانه ورا شب باش رو اشترم مامستا محمد جمعان بجه رخنه ما في ويا ل روشا بارتيان نرحته زورا دحر واردان bêguman بله مامستا همینا هرنا پرساخا جمرا بحثا خباتن ناوندان انگو سندیکیان بکن آرمانجا هبونا وان چه نبلریناته بله ez ê biçim jarê lez xwazim bi bersiva mamoste bidim mamoste Muhammed Cuma mamoste em wê zexta li ser partiyê me jî em dibînin em berçav dibînin ji ber wê na jî em jî car heye ji ber dilê wan re diçin tê em ser wan zêde nakin lê ez bar dikim cem her kurdekî jî wekî bê bi çuwala gazin hene lê em partiya xwe jî nayêşînin lê dibê got em mafê me yê rexne heye lê dibê got ew jî guhê xwe bidin rexneyê me rexneyê ji xwe berê nehatine wek dibêjin ber avê nehatine bi rastî ez bi xwe jî divê kêlêkê da şemî û yekşemê yani îro yan ya got siba ez disa jî di navên sindikayên karta me el xwe bajarê xwe me
وقت بيجن فيد روجنا زهاتم پرورده که پرورده دبشه زیده گرینگیه ده چما جوان خواهل نابجرنج بو شارداریان پشتی شش هیبا لفنلندا شارداری وقت بيجن البجارترين شارداری و هريما بيكتب بهفرة يكمين جارة جوانن مگو جوانن زیده فنلندی گو دنگی خودانه راستین فنلندا بشه جوانن کارکر یا جی کارمند دنگی خو کارنا اینان دنگی خوب کارنا اینان جبرو اینا از هر دون بشه ایگو بریار ده ایگو حکومتی آواده که گله ایگو حکومتی راده که جی گله جبو پارتی مجی پارتی ما زي فيديكم جو دنگي ما بگي وان قال بريار ده اون خدمت كاري وانا ياجي ون خدمت كاري وانا بله برستي اف وقت بيجن سندكاين كار برستي جرينجيا خود ديرو كده جانا ام بالا خود ديرو كي چما اف تشتكي وصا جي بريطانيا بلابو وكي بي وك فيروسكي الدم الكورتاجي والحمي جاجي بلابو انها ديروكا فان لفنلندا نكي مي سدو سيساليا در دولة سدو سيساليا يعني بحصا تشكيد كن ويدا ميام كورت رازايبو ام رازايبون وقتی به مگانم خود چانده بون مزیتون خود چانده بون ام برسوبه بون ام رازايبون ويدا ميجي خلقه ولات خور آفاد کرد تخوزم في بيشم از قالك جرد بيجم حيف مخابن بافو كلمة بدل سوزي بقشتي خزمتنا كرنج بوالاتي خزمتين هنا هريمينا تكتكينا كساياتينا نبقشتينا جار هاي دبيجن شورش نقول كردستاني جيبونا قول أف 7 سالة وفرطة از بيجم شورش برچاف نينا يعني ام سرچش دبن شورش سر هريمك رابويا گندك رابويا داخوازي كده وبلاف نبويا هريمي ماي تو جويرد بشورش ما مستا ليبرنوخ دخص ما كان جويرد بمشورش شورش بيناسا شورش بومن ياجي هالبرين ناوا البرين دبيجو سرانسري ولات رابي سربيا بله هنا كان شورشا ملا مصطفى بارزاني دا دنبخينن دبيجن او شورش جبوها كمان شورشة كردية بله تقاري بيجي جبوها بارشة كردستاني بو هنا جيجي دبيجن بين شورشة كي هرمية تشل ديجي دبيجو دا سبيكاوي هولداناوي هبي نهرمية جبك ورو شما نابرا هر 4 دولتاي امن قارن شورشة كي جبو هر 4 بارشة داخل جبل السينور گري مروف برچاب بگرید همسته دماغو ام دبن باسكن عثمانية فارس دامين رجا كردا چقوسه نعم رجا كردا بكان بيجن رجا كردا چقوسه يعني ام بيجن ويدمي رجا كردا 10 مليون 20 مليون ام نظن يعني ام نكن هاج ماركه بيج جبرغو تشاف كاني نينا يعني ام بيجن 10 مليون ايغو دجمانتي سركه دجمانتي سركه بون عثماني و ام بيجن فارس بون ام بيجن صفاوي بون يعني فارس بون فارس ودمي وعثماني وجروسا بهستر بون هيزك وان هابو برچاف عثماني جي خورت بون وجروسا جي خورت هريمي بون اري عثماني خورت بون لي دوساجي شاري وان بروسا راجي بسر نكتن يعني قالك شاري وان بروسا بسر نكتن فنلندا 2 مليون بون بري 6 سال وحفت 6 ياجي حفت بله حضرنا سدو شازدان حفدان رابن سر خود 2 مليون بو 2 مليون 2 مليون نزدیک 2 مليون يبا شر اتحاد سوفيتي كر 2 مليون يف بله لغور چافکانیین گو کسی وی دمین دیروکا فنلندا دنفساندن یاجی برهفتانن دگوتن وکی به کاریساک بکاتی وقت بيجن قيامتك بيقاتي غور ويدمي بله جناف فنلنديا بحزاران مرن جناف روساجي بحزاران مرن
و دمکی هات آلیکاریا بله. فنلندیا کرد گو فنلندی شر خو بردام بکن شر بروسا را جی ند شرکی دمکی بویه شر هر دم بردام بویه بله. نازی هاتن و نج نازیا باشی فنلند نکاری سرخبونا خو بپاراست نازی بله. فنلندا به نازیا را شر کرد ولات خو پاراست نازی ایگو ایرو فنلندی بیشن اف لسر دنیاه لسر دیروکا دنیاه روشن باور بك ما نكاري بقلندرة بارمنيارا بأشوريارا دبي يقوم شري مو أشوريا جابي بعربرا كي ماني أمو عربا مدبيجن أم برايافنا دواري وليدا بله. ليه أزباردكم ما نكاني انتيكي لي أفا بكر يعني تشتين قوش دست ما تشتين دستي ما دا أرنقاريا ما دولة من دا ما نزاني أو درخستا بدا الناس كرن ديار بكرة آخا ما دولمنده ونقش كان سودي جي ببينه إيرو تركو فارسين كو بسات سالان بيجن خونا مدمجن آخا مدمجن دولمنديا مدمجن وأمجي الفدري وكي بي لفي والاتنا أمجي بارستيتك أف فراستيك دبيقو كورت لسر خو قبول بكي أم بارستيتك الدياسبورا بارستي از وەکو کوردێکی گو ئەز ئاخۆ خۆ ناستکەن دەوڵەمەندیا کوردستان ناستکەم ئەز ji خەلیجیکی هەژارترمە ئەز jê فەقیرترمە ناوەڵە نابخۆدێ دەوڵەمەندیا ئاخا کوردستانێدا هەیە گو پارتiyên me partiyên gu îro Kurdan dibêjin em berêva dibin gu bikarî sedî du ji wê dewlemendê têxe xizmeta gel نها دما عرضة تهبة ودولمند با لأو عرضة وآخان نبدست يتابع دەستێ مەدا بووژی ما چ کرد کی جان چافه دست ما دابو و معنی کار بودی را تشتکی بکرم ئەس کارم بێژم میناکە هەری داوی ئەف vê dema dawî di destê me dabû heta roja îro ez mînaka mezin başûrê welat başûrê Kurdistanê ez naxwazim bêjim Kurdistan ez jemir ji Kurdistan yeke başûrê welat ev dewlemendiya li başûrê Kurdistanê li başûrê welat gelê Kurd bi giştî Sûdê jî dibîne ez nebawerim ew jî kerwan du kerwan derdikeve Ewropa ez nebawerim gelek rêjeyek baş min dît şelkê başûrê Kurdistanê hatine nû hatine Almanya mixabin rast e ji Zafo hatine ji Duhokê hatine ji gelek de em ji wan pirsikin çima wa dev ji wê derê berdaye got li wir ew de ew welat neyateye tu perîşanî şextî dîda ez kê wê derê çi bikim ew jî tên partiyan rexne dikin lê rastiyek em dikare berçav yani nikare çavê xwe rakî yani karê çavê xwe ser bigire belê me mustebzanî tiştek di vir de heye bêjin gendelî wa diyardeyeke rojhilatnavînî gîştî yani ne tenê girêdaye bi rewşê Kurda tenê û an siyasetmeda an lê wextê wan bixwazin xwe bikin alternatîv ji bo rojhilata navîn pêşkeve berê rojhilata navîn em serkirdaya wê birêve bin serkirdayetiya wê bikin wê demê pêwîst e em wek berê hizir nekin wek cîranê xwe Ereb hizir nekin îro gelek welatê Ereba jî ev sîstem pêkanîn îro ev welat hejar sed mixabin yani ez dibêjim ji bo min gavek wek ji min dipirse tu bê welata ez nebê welatim axa min heye lê ez bê hikûmetim ez bê rêberî bim rêbeberiyek nînim birêva bê hikûmetek nîne fermî min birêva bê lê welatê me ye axa min heye îro dibê got beşek ji axa me ji bajarê me ya jî dibê gelek bajarê me din dagirkeriyê dan rast e lê ew ax dibê got em karin rojna rojin ji roja nêz yan dor em karin vegerînin yani ev tişta jî ne dor e bercawendî hene mamoste îro bikarim bêjim cûtkariyên got li Kurdistanê cûtê xwe erdên xwe diçînin xwedî zêtûn xwedî henar xwedî genim xwedî ceh xwedî pembo dilê kevir ban dişawite yani îro ez bala xwe dimê gundên ez hatim Almanya jî ez li gundê wê jî derdor ez karim bêjim heta radeyekî nav gundê wê caran geriyam gundê wan
ji bajarokê me pêşkettirine gundê wan. Li Finlanda ez gelek seranserê Finlanda gerîme. Gund jî çûme, gundê Finlandiya jî çûme. Gundê çûçik ha di mal tê tune. Bawer bik yani min tiştê li derê dîtiye min bajarê xwe nedîtiye. بله Ew xizmet guzariya میناک میناک mînak yani dikarim bêjim nexweşxanek dibiçe tu xwe em bêjin ne nexweşxanek nîv nexweşxanek dibiçe xwe derman bike û ez karim bêjim tu sedî bîst ji wê tu wekî bê ji wê baca de didê yani dawî sedî bîst dijê nadê. بله Li jem me Mamsa- gavek û kesik nexweş dibû feqîr û mala xwe xera dikir. بله Dibû Em ê dibû hemî tiştê xwe bifirûte heta xwe derman bike. بله em ê niha biçin pirsekê din rûniştinek Behsa sendûkerên kar dikir lê ez bar dikim mesara gav kir lê dikarim Kurd û Kurmancî bêjim bêje kerem gelek girîng e. kirsadim Gelek girîng e û wekî bê ew jî yani ew jî vê dawî ew dixwazin bandora xwe li ser partiyan bikin. Ji ber wê ew dixwazin gelek penabera di nav xwe de bihewînin wan perwerde bikin, çavê wan vekin û wan bikin wek wereqa zextê. Li beramber ev partiyên rast. Min got her kes li bercandê xwe digere lê em jî divê ku em jî bercandê xwe cê wê biparêzin. بله Yani gûne me neparêstî em çêkirin biparêzin. rûniştinek we hebû li gel serokê Finlandayê ekranên mîna Rûdawê vê yekê şûpandibû sedema civandinê çi bû Mamoste dikarim serrast bikim divê ku gelek wisa gelek kesa wisa بله têgiştibin di rastiya xwe de ne rûniştinek bû vexwandinek بله vexwandinek bû ji bo roja serxebûna Finlanda bû بله di penaber bêguman em çar penaberên Kurd bûn du kesên din jî xelkê me ji başûrê welat bûn ez neşaş bim Kerkûk yan rixê Helepçe wan bû lê ez ji wê nebawerim yani ez ji wê nebawerim lê wisa ew bû yani derfeta me çê nebû jî yani em rastî ev datin me ev din rast nedikin sed mixabin bi rastî vexwandinek bû ji bo roja serxebûna Finlanda ew vexwandina ji bo roja serxebûna Finlanda ji bo her kesî naçe ji bo serokê welata diçin ji bo serok wezîrê welata diçin ji bo em bêjin hunertiya em bêjin seferata diçin kesên hunertiya welatê xwe li Finlanda dikin hunerê mînak em bêjin ez naxwazim navên welatê dagirker bêjim hunerê Almanya بله 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 lê ne ev rûniştinek bû rûniştinên ku bi serok komara ra bi taybet ji wextê ku wereq di destê te tinebê tiştek dest tinebê di wê rûniştinê pêkbînê jî di nagîne encam bike niha min vê gavê ku mugayê rexstinek me Kurda havê karê ev serokê serokkomarê Finlanda ra peyvînekê daxwaz bike karê pêrûnê û karê bi xweşkayê jî ji serî de heta dawî mafê Kurd bidê naskirin yani gûr çarşûfeyên mafê mirova û kare bibe wekî bê pirsek di nava Finlanda de ji ber ku serokkomarê Finlanda karê xwe bi karê hundir ranîne karê dervaye yani ez îro roja îro ez ji xwe re dibêjim ez dibêjim ev rêxistinên me ev partiyên me gelo ev yek berçav nedîtine ez ji xwe re dibêjim ez kesekî heft sal û nîv li vî welatê dibînim بله min ev tişt berçav dîtiye min dîtî wekî bê derfetike çima ez hewl nedim ev yeka barê te giran dike mamosta em bihêvîne hele barê min giran dike em tiştin nûçeyên nûş te wergirin demin pêş tişt karin wilo berçav û cuda tu bikî ji bo me Kurda her em perîşan her em partiyên me destê wan gune nikarin xwe bikîn wan tiştana em hêviyên me ku xebata sivîl heye xebata
چالکوان میناته براستی ما از کار بيجي خباطة سيفيل حتى ردايك باورنا بخباطة سيفيل هبه للدياسبورا جبرجو شاوا خباطة سيفيل جبول تشج بو مافكية وإذا ما تمكن بخباطك سيفيل سرب خوي بله يعني خباطن سيفيل بيجو ماجي بطيبات خباطن ما كردات سيفيل داوية بناره كش كيجنا بارتي كبريبات به يعني يك نافي خباطة سيفيل خرادك يعني مخابن چما يعني ما شما كابو أسكار كمان كم خوش بارتي خو فقط يعني مرجع کارن جواکا سیویل کو او اندام وی نگری دایی بیان ندنا برخصنا کی دابه بلکه حسکریه رخصنا کی به کار رخصنی جی که ما في هي ما مستا لي دبيجو اجندتي رخصتنا خونا خنفتا يعني سياسات رخصتنا خونا خنفتا يعني از هنكون ناستكم رخصتنا السيفيل افاكرنا كمال خو افاكرنا هولدانا وان كاسين دچنتين هدي وقت بيجن خوارن قدين سر اگر وقت بيجن ام بيجن سرو بيبي وبكاله هدي وان ميجي وان بشون عقلي وان بشون وبرخصتنا جو او بيفضل شيء بشيء ليه از وكو كاسكي از هردم دبيجن فيغاوين بحث بارتي اخوكر بارتي فنلندي بارتي جو استيد اندام ليه من قال جارا اشكال جوار بيجن از نگریدای تشتکی ما از گاو از لوی ولاتی ما من اش ولاتي خود در کتم و دمه تی واطای از نگریدای ولاتی خود حتی گوجه در کتم بله ما زي گریدای وبم يعني از گلک جارات وکی بی رخنا گلک مزن لپنابر دکم سرانسری اوروبا چی او وقت بيجن پنابر هر دم تی دبیجی اوروبا آرامی هي وخوشي هي ودرفت هي ونظام كار هي وخاندن هي وپرورده باشه از گلک جارا گریه متي چما از ویه کی دهیش خدا بپجرینم چما از وی بيك ناينم شخورا يعني نا ازهردم دبيشم ام كاتنا پرسکریکن هی انجامی گو بویه پرسکریک بویه انجام ام هاتنه و انجامی را دجین ام پرسکریکن وکی به سرکایی ناگرن جبرو ناجی از دبینم درفت الجمع بطيبات ايرو بطيبات بشا باشوري والله درفت الور هنا باور بك او درفتنا مروفنو كان لاوروبا بدس بخين جبرو هنا افكاسين تاني زمان افكاسين جباشوري والله ج دهو كده به سليمانيه ده به زاخو ده به وكي به حلبجه ده به هولير ده به كاسين جور درد كبنتين اوروبا اسكلا جارا الوان ميزينم قالوا كما اجولاتي خو يعني بيجن هريمك يعني نا ده اصلا ولاطه ده هريمك كان بيجي ولاتك يعني داوي نابيو هريمه كما از وی هرمي دركم كما از وی خزمتا و از تيم لاوروبا دبن وقت بيجن الرازيل قيدا دكم دبن وقت بيجن دبن زغطا دروني دكم كما از وی كي بختواري الولات هناك بله يعني ايرو كما از قالك جارد بيجن كما جواني كرد بري خد من اوروبا يعني اياك جوان مشي لازم ايرو امادمه كنجيج مبيجي از بچم ولات خو بيجي دبي قلنا باجار ام بي دي كورسان حمي باجار من حمي ولات من لي مروف هول بده د خدمته ولات خو دبي اگر جي دور بيجي د خدمته ولات خو دبي اگر نه براتيك بي بهشمندي بي خو پرورده بك سبا دسبا کسی که عرب فارس نه من قاپيني للدياسبورا جباز دنگي خو بدي مينا بچ برلمانا فنلندا جبور سبا دسبا برانبر مسكني بيجو من افتشتا لفنلندا بويجي يعني بري دروجا افتشتا د دورا مالباتا من دچين بو يعني ابي اسكي تركاتبو دنگي خوش كردا خوستبو ايروجاتي دنگش كردا بري بوي اندام برلمان يا فيكي اللي كنا اندام برلمان اللي بري حتى بري تحضر 23 اندام برلمان بو
يعني 2019 ببونه حتى بله 23 اندامي برما چما از دنگی خو بدم ترکی و سبوارش شارع مبكي شارع مبكي بله چما از خو نزیکی کسکی فنلندی راستي فنلندی نکم يعني قو از دنگی خو دم ترکی کی چما از دنگی خو ندم فنلندی کی قو از بگو بكم دوست برخو بینم بله سلاف دکم ما مستا صدیق شرنخی شیرا افجی خبات کارکی سیاسی کفنه ایرو تتشوبینه و هلبت اوجی سپاس وک مروبکی سلاوی ما تمن مي دريشي جا هيفي دكم اسمت هيفي دكيش كم خورتن مينا ما كو عم خباتكي باش و عم قاربن دوزا كردي بجهنن آستكي بلند سلاف جبوتا ما مستوى تمانكي دريج امشترا هيفي دكم محمد جمان بك محمد جمان دي سهروات دي جلك ريبرن جيهان لأوروبا پرورده بونا و وگريانا ولاتي خوا و بريبا برنا راست بله راست ندوره هم بيجن تفجرا جهوان جيجي تم سوز دمي بري كو اسرائيل بيتا دمازرانتن تم دقوتن ام وك اندامن تفجرا جهوتي هر یکی جمع آماده یا روژا اگر بیتا خواستن بزی ویرا ولاتی خواه بزی ویرا اسرائیل هر دا کو خود سوز خواب بیگات نبا گریتا بله ما مستحقیقا هیوی ببیرنگی هنه یعنی کو ام قاربن به هیوی هر و هر كيك خود تشتغل ما تقول بله ما مستحقیقا پرسک دن هید به خباتک تا برچاب هید دواره پیش سازی و کارگزاری جواکی دکاریش مرا رونی بکی اگر نوی خباته چنه لأوروبا بتايبات وفنلندا تما ولات كوتيات مشتجي بويا ما مستب بله ممسا تقاري دوباره بكيش كرم اخو بله خباته تا برچاو هيا دوار پیش سازی و کارگزاری جواکی دکاریش مرا رونی بکی اگر نوی خباته چنه ما مستب دبيجو مرو وقتی گود پنابر دبی چه ولات کی دبی گوی جواکی خوشناس بکی بله هلبا يعني لديروكاوي لچانداوي لزمانوي لوقت بيجن لشيوازا چاو جواك دجي چاو جواك برايفا دچا دبي وي كي ناس بكي دبيجو بنري كي ماسي وي جواكي چنا كي ماسي جواك وجيتي چيه بكار بي وقت بيجي بالانس كي چيكي و بيرا بيجي نگو خوشی دور ببینه و نگو خود ناف داجی هندا بکه لی بکار بالانس که چیگه و پیرا بجی از کارم بجم جواکا فنلندا جواک گرتیه يعني من جواكين ولاتين اوروبا نجواك باساني جو يكتك في نافا وان و وكي بيجن ج عشيري وان بنمالا وان توري ديروكا وان ناس بكه جلي فنلندا ج سي بنمالا بيكتي سي بنمالا سركاي حتى روجا ايروجي البرچافن الناف جواكا فنلندا ده يعني ام ازبالا خدمه افسي بنمال يعني عشير مالات شخار افكر يعني ايرو قالك هاس ديفيجن ام عشير بون مع عشيرتي حتى روجا ايرو بنمالي ام بريفا دبن الكورسانه ما نكون ولات شخار تشيكر اللي ازبوردكم عشيرين عربه جو ولات شخار تشيكر يعني برسكريك نهد برسكريك انا عشيرة برسكريك ميجين كرده ده هشي كرتي ده يعني او دبيجو براستي جواكي خوش شروفا بكه يعني وقتی قلت خوش ناس بكه کار به خوش شروفا بكه ل کار جواكا ناف جواكين فنلندي دا براستيج نباسانيه و درفتين تجي خود دنافا جواكي فنلندا دا تشيكي قالك زحمته يعني جبرقو درفتش ترى نايد داندن يعني نابوي أسانية دوري درفتك شخورا أفابكي وتبيجي جيكي ما هي زورم تدا أبوك دبيقو تكبي قركا هنكدن حتى تجيكي شخورا أفابكي دنافا جواكي فنلندا دا وكو كسكي خودي باندور ناوكو پنابركي بويي بارك لسر بشتا ولات يجي سر بشتا حكومتي لدنافا جواكي فنلندا دا
پنابر بگشتی پنابر بگشتی لفنلندا گشتی يعني پنابرين رجلات نابين اي اوروبا جي بي بارك يعني كتب نقول سياسة فنلندا سياسة روج بله. ايرو بي بارك كتب بشتاوان سر بشتاوان مليوان وكي بي مصرف وان تاني زيدتك يعني الجوروان سودج پنابر نابين جبرچما جبركو پنابر نكت الناف جواكي بله. جواكي دور كرن بطيبت پنابرين رجلات نابين كرد عرب ترك فارس سومالي افغان افهميجي خوجواكا فنلندا دور كرنا دبي قلت تاكو تاك دركاتن جناب كردا جناب عرب راسته بله. بله. يعني هولدان اللي بقشتي پنابر جي وانا انا ام بيجن تاخي وانا انا بله. يعني ولات كي ديمقراس دا تتي بحذر كيلومتر قدك تتي جبو بيشاروجا پروردا ویزاروکی تی ویزاروکی لدیاسپورا دخه زندانه تاخی بله. هوالین زاروکی وان لگل هوالین ام بیجن همان زمانی ددن دستینه وقت بیجن تیکیلی یکسر به جواک رانینه وجواكا فنلندا جينا جواكا اساني قلت تنفخذ حميز بك تقبول بك بله. يعني دبيقو هول بدي حتى شكرو جا قو توسا بجربونه تحميز بك تنفخذ بله. ببينه ببينه تبشكي جوي ولاتيه يجي تبشكي جوي خلقيه يقول في ولاتي تجي وقت بيجي بيك فاجيان مرفت كار بيجي للدياسبورا هي للفنلندا جي او بيك فاجيان حتى رادايكي هريمي نتوي مايا يعني هريمن هنا حمي مرفت كار بيجي بنابرنا يعني بله. رخنگر ولات محمد اشتا پرسکی دیگه پرسش بو میوان رزار گوری نرینا تا چیه او تشتی سرکت کجی کردن دیاسپورا دوی دمیت خواستن اگر بچند خالان تبیجی یعنی تاس بکی برستيجي برسك قالك از دوينه قالك برفراي نب قلتني خلاص نبي بله. اللي بله. وصل ب پرسکی مرود کشتیه قال بيجي بتوندي بسكنه يعني بقولتني بتوندي برسفا بده از دبينم او جو بكار بخو پرورده بك وبكار به دناوا جواكن دياسبورا ده وقت بيجن بورا تيكل بك يعني خطيك بنافانا وهول بده بله. ببي بشك جوانا ووي جواكا قولوا داري دبينه هول بده هردم وي جواكي نيز جواكا خوبكي يعني وكي بي برا آوا بكي دنا برا دياسبورا وكردستان ده بله. مامستا فاطمه بيجي ين وقتا گرک ببن نونرن کردان لأوروپا بتاش هنازل سپاسیاتت سپاس بله. مامستا امه هر نپرسکی دن تو مروفکی پر زمانان دزانی تو هول ددی پرن پیوندی دنابرا خو گلان چی بکی گلو چه پیدویه لسر کرد نشتجی هیا چاوا دوی خواناس بکه و بخبته مستا نا برزماني از دبينم جار هاد بلا سري مروف چما برزماني يعني مروف بيجي بهجمار لي بزانابون بله. يعني نها برزماني از دبينم جمع هجمارة بله. لي او خواستاكو هجمار از نابينم خواستاكا منه بله. يعني وصا مروف دكاري بيجي قاوغو ازماني كي باش زانبم از بكار درد خوا ايشا خوا بوي زماني درمان کی جاره ببین بله. لی ایرو گاوگو از زمان چند زمان دن در وی زمان دایی که زانبم وی دمه کسی تمام ناکه دبیگو جارا گاوگو تا زمان دایی که پرورده خب زمان دایی که ندید به دست پیک دا دبستان سلا دایی دا دبیگو باندور لزمان دایی که جبکی دبیگو زمان دایی که بحزینه شکوکه دا يعني از بینم ریسک خطرك لسر زماني دايقة يعني مناك هاري مازن تبينه اف قلمة ايقو هاتي دياسبورا بشتي 10,000 11 12 و 13 و 13 بله. قلق جوانا زمان
بدن شخوره هالبجارتن وكو زماني دايك بله يعني روشن يعني از بینم پرسکریکی يعني زمان يعني هجمار وكو هجمار پرسکریکا يعني قو خواستك نبي قو دوي زماني دا وكو كيماني يعني وكو زماني دايكا خو بكار به هول بده يعني قو دوي ريكي دا بيجي هول بده قو بزانه بباشي لي او نبع ثانية يعني بله او بيجمان او خواستك او قو مقابل قو مروف زمان كيفير دبي قو يجي فاكي ناس بكي ويجالي ناس بكي بكار مامسا بي روشن كردان بروان بريخين وان بروان لفنلندا يتشاواتو دنرخيني ناتو الفنلندا يا وك ولاتكي أوروبية رجايا كردان تيدا تشاويا وتفجرن كومليان ريخستنان سازيان بچه رنگينه خاندنه تا جبو خباتا وان تشاوا دبيني تشاوا قريب دن مامستا ريجا كردال فنلندا بشواز كي فرمي بله چند من بري دمك يكتيان كردان لفنلندا برسيجي مصاب شواز كي فرمي لغور بله چافكاني دستي واندم در فتا وانها دكارن چافكاني كيم زيدا بردست بينه حتى في داوية أنا هجمارة هري داوي رجع ج وقت بيجن ج 15,000 حتى 20,000 اف رجع كرداي بله يعني وقت بيجن هجمارة وان دبيجو نهندك به جور فنلندا ونزيده لجورا زماني دايكه جبرجو كرد لفنلندا لشر زماني دايكه دچا قاوغو كردكي ج آمده به زماني دايكه تركي بده ناسين يعني خب بزمان تركي بده ناسين ودمه نابي كرد يعني جو كرد بيجي ترك لسر تركان هجمار دكن دحسبينه همان دمه كسكي اگر قامش لو بيجي همان دمه اگر جي مهابات به بيگمان همان دمه اگر كسكي جهوليره بيجي لبغداد مازنبي به بار هوليره يجي يعني جوج هوليره به لبغداد مازنبي همان دمه الجبر منا هجمارك ام بيجن نينا قمرو بيجي اب هجمار كردا ليه بله 15 حتى 20,000 يقول زماني دايك بيگمان جمزاني چندی زماني ما دبن أسطانگية داي يعني كسين زماني كردي بكارتين ياجي دخونين دنفسينن ياجي وكو زماني دايكي شخورة دبينن هجمار وان قلق كيما جناف حمي كردنا يعني من بيجن رجال في حكومات فنلندا يعني وكما دوزا كرديا كيشيا كرديا كردا وك نتوكي بي دولات نزكتيا وان تشاويا يعني تشتكي جبو كردا جدا هي دانو آلية دانستاندن كردا او جيجي يعني في مسألة باشكوه دكن وك برستيس كان بيجم نا حكومة فنلندا ونا برسا ولاة فنلندا صديق شرنخية ونا دياسبورا ما في كردان استكي بله ونا آمده خوشی راجی والا بکی يعني ام بيجن امريكي رجالاتنا بیندا امکان بيجن پیشگرتی کردان دکن دوستانیا کردا دخوازن حتی جار بکن برجاندی هم ترکار گو تی برخرا کرنه دست خوش کردا دشو ودکشینه کسی که بله مینا فنلند ولات که فنلند چه مجبوره ورد يكلي خو بتركيا ريا حتى سوريا راج او ولات يقو كفر سر كفرنا معي تخرناكش بكردا جبرقو ما ارتناتيف ندا اوروبيان يجي اف ولاتين دياسبورا ارتناتيفا مجبوان شي بشكرتيا مكر هاتن دوستانيا مكر هاتن علي كاريا مكر ارتناتيفا ما شي امي چه بندوان چه سودش ما بينه ابرسا اگر كم خوب پرسن كردا ام كرد خوب پرسن ام چه بدنه ببن دستك جوارا شروان بكن نه بله تجاران دولت برجواندی آخا جبو پارتیان خراناکه بله جان نجی هن کسایت هنه کل هم بر پارتیان سکن کن او پارتیان جیوانا جهولی راکن دولت نکاره جی ت سزای سروانجی ها بکش بر جبو وان کسان تکلی خواب وان پارتیان جی خراناکه يعني هم بيجن مثلا بمثلا هيز هي هم بين دولت هي دولت بدولت دولت ببارتي بارتي بكسايات كسايات هري نظمه پشت پارتي جي كسايات خورتره شبرت هيستره
و سر پارتی دولت بخواهیم يعني ام بيجن ببيرنجي لي نها مثلا من بري انا جي قلت من وقت الجوان كيرا السياسات بكي تبكار بله دوستانيا وي بكشينه برخوبينه تجي بر بچه قافقو او بو سروك كومار بو سروك بله وزير نكاري وقت قلت برا السياسات بي نكاري برا عم برتا بسك زحمت بله يعني از بحث بارتي اخوك جيبوا بارتي من زحمت يعني فيج وانينغو انا بارد دندسي جيبوان زحمت لاز باردكم نا بارتين فلندي دندجي فلندي تشابجي وادنجي زحمت جيبوان يعني بله وقت بيجن يعني تبيرا وقت بيت تشارك ريتا سياسات كري وتب يكسر دجوي بسكنه وإذا ما باردكم تكس يعني اگر مبدأ منطقي ويها بي اسبارناكم فيها كي بكي بلكي دجمني ما دكن دجمني ما دكن ناني ما خوارنا افاجي ما فخورنا ولات ما داگر كرنا دبيغو ما بارا مروان تيجي در كريجي بساجي كرن يعني بله ما خدمتا وانجي كر لي داوي لما قلبي لي از باردكم اوروبي هفالتيا وان قلق زحمته لي هفالتيا كوان هبه تنابش راست هفالتيك خبر از بخواه هفالتيك یکی ديفوزيبي تنابش يعني أنا از بأوكرانيا دينين برجع أو الاتحاد الأوروبي يكتي أوروبا كم مجبور الشرق أوكرانيا بك برجان دياوي يعني ديجي برجان دياوي شر روسيا دك نت شر قدامك قلت تيكي لا خلق روسيا آخراتك وت يكسر دستك أوكرانيا تكسر تبيش أم شر ودك روسيا شر ودك أفنت برجان ديوانا إيرو كريزا لا أو دياسبورا حمي بيش شري دركتي يعني جبرگو تکلیک وان هبو دوستانیک وان هبو بناريناتا كو ام بيجن يدهلا يك جوا دهلا كو ريجين بيشگيريا جماور جبارتين راسترا انجام شر روسيا واوكرانيا نوصا هزو صاد بينم وكنرين يدهلا ريجي تشبي راس بلند ببا هروهر اف شر كنابرا اوكرانيا وروسيا وبيشگيريا اوروبيان دکار والالمان میجم دشوازا دواره کریزه دا کریزا بل آبوریدا کریزا بالهبل آبوریدا یاج هزو کریزا ناسنامه دا ناسنامه بله جبرگو گلک پشتی وی شاری ناسنامه وان هیز بویه بله هیزا ناسنامه وان برستر بویه جی بلندتر بویه يعني إيرو كسكي أقو ألمان باب قلت از ألمانم نورمال لإيرو ألمان جبونا واتاكوي هاي باب از ألمان واتاكوي هاي دي رقم من هاي مشاريع روسيا كري يعني إكسل الخوفة دي كره وين دمين أصلا ما خو بيستردبه بله مامستا امي پرسکی بکنه پرساد بری دماهیه تو چاوا بنخوشی خورا ددی و دستینی زوربونا خواندنه تو زانی کو گلک کسن خودی باندور لجیهانه خودی کیشه یکی بود مینا انشتاین ادیسون و کسن مینا وان هذه يكو قالوا زورة تدبه دكارم قوتن كي ربيجم قلق يعني تشتكي روجاناي تبيرا دجي تهول دي بله وي جهولي راكي ل زحمته وقت بين شري هبونو نبوني يعني وقت شري نابرا دل وهشي دا يعني بله دلي تشكي دخوازي هشي تا وتشتي وقت بيجن ناس ناكي يعني ناس ناكي بله نابينا يعني إيرو دلي من دخوازي قالك تشتبك لهشي بله من نابجرينه أو خاندنا قو أزدكم از هفوك جار هيا هفوك از دخوينم استيناك بزماني كردي بيش بزماني دايك از دخوينم استيناك بله داوي هفوك او دك مروف دكاري بيجي بزماني انجليزي يعني دكوكا خود بزماني يونانية جرد من ديكسلاسيا بله او وكي بيجن تشتكي وكي بيجن بهشي مروفا قريدايا سكان بيجم نا بشكم ياجي تخترم لي حتى رادايكي من قلق دمان من سر لي كولين كر من قلق هساجي اخفيه سر بمجاري كسين جو او بله تمني جو
زارقتی دا بوارا دیتنه یا جی بله. ناس کرنه و وکی به هول دانه معالجه وان بکن وان درمان بکن بگمان درمان وینینه لی نام کردا دا مخابن نناس کریه اف روش یا اف نخوشی نناس کریه لیز بله. باردکم به صدان کردان یانگو امروز کار بیجه به هزاران کردان جی دبیگو افتش بیراه به يعني اف باوردكم بشي پرورده مالباتی لگل پرورده دبستانی يعني قابقو ام دبیجن زاروکی ام دشنین دبستانه وی فیر خواندن و نویساندنه بکی بله. یان وی وکی به کیماسی ویجی برچاب بگرن و بدن دیو باف لی بگو من نه دبستانه ما ایگو من لی خواندنه بگو من دبستانه داگر کرا مخابن نقو او وكي بين سرسري ما دسكني يعني الجهل ما ذكره او تشنبو جبرو ناجي ام ببرسكريكا رامزن او ام ببرسكريكا رادجي باستانجارا جبرو قالك زحمتي يعني جبو ناقو كسن هنا جو افتش بيرا هبي دبيجو دستي خو جي خواستكي بشو بيجي بله. از بي خواستك من بجيناي از دستي خو بشو از السري خور حدكم تشتيقو از دستي من دجمتي از ويبكم لي كسن بله. هنا شردكن شردان اف يك براستيجي نبع ثانيه از وكو كسكي بيشتيقو افتش بمره هاي واز كسكي دبينو از رزق كلك ما زنجر دكرا جبرجو ايرو دبيجو بحزاران كاس بمليونان كاس كارم بخوني بنفسنا اللي بمليونان كاس بحزاران كاس نابن خدي باندو نابن تشتان نا افرينن بله. هلا. چاره سریان پرسکریکا چاره سریا جرا نبین لی گوت بینی جاره خدا مروف کی د آفرینه کی ماسیا دده تشنا زیاده دیج دده لی بله. وقت بیجن سپاش بو خدا گو او تشت وقت بیجن کی ماسی دائما لی برانبر ویجی تشتن وقت بیجن مروف د بیجن خالن هیز دانه من اف تجی مروف بکاره بکار بینه بکار به سوده جه بکره و سوده بدیگن ناز هر دم دبیجم زانست زانیاری گود دست مروف دا لجم مروف ده هش مروف دا اگر ده هش مروف دا بینه لجم مروف لسر پرتوخانه یا جام بیجن لسر ببی پرتوک و دینه ام بیجن دینه صرفا او جبو من نزانسته جبو من نروشنبیریه روشنبیر او بکار به ارتنتیفا پیشکش بکه نيجاتيفا نيني بكي اريني يعني برسكريكي ماي كردي بكار بكردان بدي حسكرن كرد ببي كرد پرور وكرد بر كرد پرور يبجن پارتي پرستی دين ناليكي بله موسى چالك وان كواسمو ام ببي خلقي الجلتا جلكي شاد بون بيدكتا داوي بريكو ام بي خلقي بداوي بكن بيبكي أسبوعنا كم أسب داوي بكم لأزي هول بدم كرتاي سپاش بو جنابه تا سپاش بو في درفتا بو دائما و هيفيام أوا هيفيام كردا همي أوا أم دوي دوزي دابن أم ولاتكي سر بخوا أوا بكن بدست بخن خصمت بكن و أم بكار بن تشتنجوي باشتر بيشكش بكن جبو قليخ بيجي كردستان ايوار تسا موسى بيجي كردستان بيجي زانياران هر خباط اوان هبه شبر او ستونا ولاتانن ستونا جيانينه ورجي دوی برنامه دا از هول ددم رونا بيرن ميناوا رحني بدم سروان تاكو او پر دنا براوان جباك دا قايم تر ببه و ام قاربن دم پیش سودکی مزن بدن هبدو تماشاوانن هجا ام جهان داویاوی خلکه حتی خلک کدن بمینن خیر و خشیه دا سلاو اوريز جبو و تبا سلاو اوريز ايوار باش